BJP tum cari calon bom lo. Alang itum kacari ka calon pen. Non. Aron pen. Town committee ang kangar lo. Election pibiling arondo. Ningkan ke thom pen. Batai isi. Town committee election pibiling arondo. Sida meli tum theklong prong lo. Ilitum emek ring lo. Thekdum long lo. Je ningkan ke thom kali. Ningkan ho abat tang lo. Piniani la bangso election biay hedat. Lasi. Ilitum APSLC songja pi songja po atum. Karbiang long autonomous council aphan. Election binoy pu kacho hang nang set. Kacho kacundung rinang set bangke lake alang itum cether rag nang ji. Lapen alang itum lake constitution mate hong bidhan aron tarkan lo pu bangke ilitum teklong dak. Lasi. Ilitum APSLC pen kubom lo. Lapen alang itum iklaim ya jakong pinianda jelong lilang. Lasi nona bangke ilitum asong jatum tame pulo. Apor atari ke damerlo non bangke ini tum theglong lo adowai lake experited par etang lo lasi la bangso adowai ke non war chor jot lake lasi lagi ke war chor ni pan kache song ke mohet jong itu masong jatum jong lo je apang mate komite office pinitala ke kupen kangkir dam laison Vietnam iklen mun laken lo bangke alang itum tan keterak nang po lapen lake alang itum ini tumpahan kapan uji jakong awilo. Ate malang itu expiry date apart tanggut. Doai daru tame expiry date mate kisenga tarik date ke part tanggut tante la bangsa doai jong lele itu cuta itu mimi. Lasi pini itu teglong lo. Difu town committee along aron ray asai. Lapen kacing tur asai. Lapen cleanliness drive taduk kawe ke pawe pin lo. Bepar pihak kacuk claim ya tu. Vendors, vegetable vendors kan senglok, inglong ahan kacu jor tu, kalai hui tu mantap pinyaki sun tengong lo. Oh, lengo kacu jor kan senglok, kaprek tu mantame, ladak, kece kebe atum sedang nak cerai langsung senglok klem lo. Di food ade, dog muka punoy, hawar kiat LAC punoy, dongka mukan punoy, ini tu langsung senglok pekon long lo. Nili Western pianglong, dongka muka lo. Labangso edhok komiti sengdet penili arjulo. Upia porsin yang itu election biay head lo arjulo. Ama sinili panang kake, six itu lapor lo lah sinili tum kacing lah aja kong do pop lo. Sida alang itu minlogi puatum, six itu ke angkang terasol, alang itu minlogi puatum. Be non bangla, tahun komiti edhok komiti kacing lah aja kong do pop bangke, six itu lapor lo lah sinili aja kong do pop lo. Lah si alang itu Parlin parlo, manghumi me, lapuson, lapen adun tu nili puntung bang lahen lo, korpres tumpan long leke pek, pini nili tum, borjan lo, 18,000 bighas long le, solar project apan ke pek asai lang litum claim long le kacu jor pensi, det kacari bisa lang dumatal, sila bang solong litum cesong dun lo. Jesong Dumpen Asian Development Bank pen 4,000 crores atangka ng kilo natang sofan paking sel ng develop ilitong kandun tiglo. Laki ilitong APSLC katisong lapen karbiang long at tokan oratum ng turdun pak katisong pen ilitong kehay. Lasinor anang itong angkin ni kapate pen bonglong tirangarong lapen tironarong no 200 megawatts oleh 200 crores a project buat ke mani kan buat itu. Halo bangsa project long ratun cikroy kre tirangarong lapen tironarong halo bangsa rong tum solar project kan ke tengi kan cikroy dumbe lapen alang itu man konsen ini arjuje alang itu pan solar project ke wanjalam pan pe sedang alang itu man ke cak piloma goreng awar say nang piji besalang itu man cak. Ini tumlah goreng awar say polam. Karbiang long rada tumpan, lapen tim karbiang long kansilong ketot from tumpan, pacinin tu ahok ahat solar project pensil itu, bang haro po bang surisi a recruitment do nampak lang peke dam tanglong, lo tentu nampak langut. Lapen pini karbiang long media house doan, karbiang long kansil long media, IT cell atum dame, mikir bamunia long arong humri damo. Kalau ada 275
bighas Karbi lapen Adivasi tum along le solar project hadak bidam lo alang itu man kacicak 3,000 job for the Karbis and Demasas the Devasi tum pan PG kolang itu cak lo tidak pilih itu hadak kedam ketekam long ke bangke thong vet pan sedak security job lata security guard security Karbi ini dong lo lapen sidul kas tum bahaya dak long 300 job asakuri ka cecakpen bangke thom security guard aku pansia dak detector lapen ini tum arlo tam ben arju thulo hadak ladak kupi si lokal tum pan ke employee jak tonang tum long pitulo hala ni tum hanan khandun lo je ladak ke thang rat akum dakpen alin ang long dun jila pen tangkan ang long dun je tuar awe dake cikloyon thompen bab kangkit mate bab kipu hajira lanto dake long ji ku situ manan tan lasi 1,000 job 500 job 300 job for the local team Karbi ang long tum ratan pangang hubang ke intonoi lapen jong si aholang kali protente mikir bamuni ada nogang ajur solar project lo nantum humri damo lake penapata mena nantum report long ko lahen lo lasi nilai puji bangke lahen lo industry ini tum kadu ko betame industry nangji kusi kuku industry ake no industry tum ingwa yun pekeng la biniani Meghalaya phani ni tum churo nai Meghalaya government tum pini infiltration kalau bangso ka peria job railway project check and sell the railway project paru paciru ju kali bagi lapen ini tum kami non ini tum kadu ko betame Jirapunji mate Sohralong juidam diti lapen Jirapunji one of the heaviest rainfall in Asia kalau dah hendak juidam apan kelang minaya thai environment ki metai thai kalau dah ihu the port baharia cement factory hadak do piniani nang tum dam lo dang hala so cement factory ingkir check bibolo ingkir check ke api mahalada tourist mate kapre ka tum kan ke effective frequency cement factory hadak ingkir check lason dak taksini along meeting na ninje long lo warni hat ke afang Meghalaya non give and take a job Assam along dunje lo Barni Hat was one of the best place for agriculture horticulture JJM Nichols Roy atum Meghalaya long minister claim bomahut JJM Nichols Roy atum hiso better way back 50 years of time labang so hiso fresh stick lapen mepik apita mepik laso hiso kasi JJM Nichols Roy atum Meghalaya state revenue ta em lapen ka supply hub Bangladesh kan api US anda JJM Nichols Roy atum for the first time from northeast international market along hiso ka supply ni biniani labang so hiso apagan pamede Barni Hat lo ama sipini ga factory nang bipi lo da cement factory dolo roofing factory dolo kaprek industry dan nang bilo pini ke Barni Hat is one of the most polluted city or town in India asal ditangkan most polluted pun ada ko pilo chutang ke gemsar kiso pensenglo kidney kiso pensenglo harlong kiso kaprek kiso pen hadakan baru itu mathasiune nilihan ada dokar di domang arjilo sara dili tumlong ke non la ningkat ko kongkep tuke isu nang banpik tanglo la penilitum diner roof ting ahem city block lo tante la bangso diner roof ting ningkan hini yang pardang de la song yang tanglo tante matha industry itum la puson ke chokche industry tun pen itum hell isu dang lero kaprek ake isu itum dak pen long lo tante la son industry ke tun deng dunang ni ini tum katu kami dah sini Meghalaya longka one of the cleanest village Malinlong upito lo doko Barni Hat long nakit perna town doko lo la ke industry ki ludang polo la penon polluted sita Malinlong long ke non ang posik cleanliness lo haladak pangke industry paludang long le non ang natural sa dolan haladak tum revenue ke tourist can see mate Ijui dah foreigners itu, domestic tourists itu, hal itu kan sih begitu bertolong. Kita ilitum ke Karbi Anglong ke one of the center of Northeast India. That time ilitum one of the tourist spot, mate tourist nebelong Karbi Anglong termasuk langsung patuh teknik potlo.
kita pilih ni dong turis penke tangka efika isi dari dong ini bangre isi ni sini dong. Lasi ini kembali dar tumbake industri kewa. Nangga ceparjan si industri lo. Nangga ceparjan si solar project lo. Sita lo bangso solar project atau pelangi kemuke Adani Ambani senang ceparjan. Kali madi ini Jagiru dalam halada paper factory do ningkan konkret tike bafran halada karbi lapen tiwarong se halada do lapen hala so paper factory ki bija hutame agreement do je thousands and thousands of jobs will be given to Karbi and Tiwa pusat jaklo pini halada paper factory pavedelo 1,000 jobs Aceh jak agreement tapi pawe deadlo non hada ke doke semiconductor factory civil. Kalau so semiconductor long itu inut bak atau claim dia akan qualified. Qualified lagi. Ini tu mahala so agreement bambu factory long agreement Aceh handam pen itu hal ini sakit nanti cuma. Nang tipe nasi ini tu pulau je in the name of industry nang Kecepparjan ke solar project. Kewangi ke Adani Ambani, lapen Adani Ambani ambition ke long layer lo, harlong, jancu, koila, halaki puri pansi banji. Solar project panle Adani Ambani ke wangi kali, hala long layer lo, iron ore, kapek ekong ador ke subtitanium, kadu gue Karbi yang long do, hala sokit puri pansi non ke wangi ambition si, itum long do. Nasi itum Karbi yang long, lapen itum APSL siarat do anke. Industri kumat kali kalang industri dun ke tenggunji bukan kali industri ke wan pena job ini dum pini hell hajar ka dum chelang ni il dum heo ke pran kan chenglo ini dum demographic changes ka il dum chelang nang ji ate mal apran CCI dak borjanolo cement factory nang dolo kar dia tung lok sila selia ke do sila bangso CCI nang di ko ka job ini infiltration ada dolo itu tribal population makin imbalance na ada pang itu awalnya. This is one of the example. Lason kat taksi diu pandi constituency lo. Kalau nak itu kar dia tu lok sada maximum population. Saat kita nanti claimed ini ada kar dia population demographic makin change dia tu jadi tu mereka minority sama ada. Dunia constituency Bihari tu hampiwan ada. Road construction to hapasne kapek hansi la tum hankewan sitala bangso behani tum pini sedang de derlo upia homos dia long pini dar dia tum tribal atau election tum duduk jajak koma pada lason dak karena amre constituency dina terang pinon MSC do bo hal bangso constituency half of the constituency non ge hal amre non ge behani tribal dia dak pe dina mel itu tak te lah demographic itu tum bandang ke change ya pansi in industry ke ban kan itu ini isu mangkatu lombong. Nasi ultimately and finally nili pum tumbang hello. Par Bangalore to pass council tum prap jingpen. Town committee election mangke diserahkan ko. Athema bangso election ki dibiye ke raken democracy kamar dard lo se Bangalore. Nasi dili mangkatu niti. Bangso BJP tum election ki tum tepi. Election ki dikan tum tela tum 2021 pen. 2021 pen kami MLA election, assembly election kami lakukan free and fair election yang ketiga kali. Kasi job kasi tank gunggat diri asal kerja selang election TV. 2022 council election yang biru ada free and fair election kali. Kasi job kasi tank kasi bed kasi happen sinan alam itu election TV. For the first time in the Karbi history, in nude CM candidate ke manja ban tuliram romhang alang election ke hypensi ke kami ni are alang li uncontest pensi alang li CM kantor Kapolri sida Karbi rong rat pada political party doan tapi APSL se koi ke kenal pan uncontest ke kami ni doan tapi APSL se kantor lasi alang li tum rapjin pen binang ko jong bibe ko tante APSL se kami ke claim ning la pen extreme ache song kami dum den ko nang ko lam jai sini nam ton ko ko kardo